Ua tātou o mai fo ele whai unga le vai aso. Io te lole asto na e nel tau I tui I sifo. Australia, New Zealand, ma Samoa tuto tasi po Samoa I sifo. Ia o le aso whareile nei a I mātou. Le nei tula langi a Fia Amerika Samoa mo mātou. Fia fo I Amerika. Hawaii. Ia ma le nei tu o le kelope. Le taimi nei tu sa o valu minu te ai le tasi le uli o le asfareile. Nei Utah lea mātou te leo lo pai atua la tātou polo kalama. I le kamai aile ka o Leighton. I whawhengai tonu lava ma le Hill Air Force Base. Ia, tau whai atu kako proka ma taimi I wako I kiki e fui whelelei mai whataita I ngā ale Air Force. Ie pea ngā lulu atoa I foia. Le nei o ngā lau lele atoa. I wa lele foia le. Ale Air Force pea on whamela ato whataita inga. Ai, I le meolo ia I nei si o tātou atunu I Samoa tuto tasi mo whawhita uli ma meolo fo'i o lo tau langa solo I foe. Tangata e muisa whawhai ngā mālo I meolo whetawa ia I nei. Ma whetu e whaapoa. Ia le atunu. E ma lie fo inisi taimi. Ia ai whai fo isi ona fo. Ono tu langa fo I mai la togo e alo a fia I nei ta upu. Nai tala fo le nana ufa manatu atu. Le manatua fo nei mea uma lena mata ana afua mai ai ale. Ia le whamasinonga le sueina o la miotonu na mata mai I le madiu o si atali e po tu au po tua au I le alalfanga I te waitele. Ia le ana mata uma mai anei fea sua inga matulanga uma leo no ia I nei. Se au fo ina mawai atu whai ingo whalwhamasinonga suenga la miotonu lea sa se mawai atu nai vai aso mulmuli atu. Leo te tau ina ula to it's the case of the decade. Ma whaapea o na whasao ina ma ua le tau sala ina ai la to oe na molia ini tūlanga o whauwhanga o whaupunga. Ai o tuatalo whaatu Samoa. Tu sai fo I ma le nei aso. Ai whaatalo whaatu ia ma le malu la tunu. Fea lava le ongala wele o api ma alalai. Tūlanga o ngā nuenga, tūlanga o whamalanga ai, tūlanga o asia singa, tūlanga o whapena ia po. Si ngase fo ia tunu I whafo. Ia whamanuia le atua, ma tātou li ia no tua whau. Lau tau sui fua malo loina lei. Ia ma le ola fo I sio nei tangata vai o mai whatase I tātou. Le ainga tāle vi, tai whatawhaitau langa ese. Whaftai mala au tau tapo inga o tau whamanianga ma le umalawa. O lo tau whea. I nu mua la whanga whatawhaitau langa lo tau ngalu ei. Mo le tau o maia o le tū whaleanganga. Io tātou tangata a o iai peila tau I ngā reanga whai o aso taitasi lo lato soi fōma tātou ola o te whatalofa atu fōi. I le nā isi fōi o pe tō telefo nai whioloro nai tangata fōi o vai ngā awale mālo nei Amerika. Lo ma u mai tātou poro kalama fia whalongolongo mai. Nisio lātou o lo ngafa fōi mo tau sia fōi o lātou tua a, na wao sina o le atunu. Ia, peise ia o le meana whapitoa lawa na e tuina toile nei pro kalama i le sia tātou lawa ngana. Ma tau pangu tua I fōi a le na le tau tala lātou mo stu lang whapena ina I whapena whawhaingo fia o na whamamea lātou.
I se tasi o tala maali fo'i o te fiatuina atu fo'i. Ua leo o masalo o tau sila mawai fo'i ai. E mawhai ono tuina atu luna i la screen. Ai ia te pamaila producer, which is my son. Awal kuwa ilunga la oilo umaita ngata na mea. O le ka vale fo'i lea na mo se tasi o li whenga luenga fo'i o le atunu i lungo le wafu i New Zealand. Ia, na pue ata. Na pue ata mpasala lau o le li sinei ya li. Wa o te ilo fo'i po yusa na ia maanga fo'i me lo tupu me o le tatou atunu i Samoa. Ia, o lea pe i whaalo moina fo'i o ia o la veia i fosa ka avale ngei me o Land Cruiser or whatever you want to call it. A lewa ma aia Land Cruiser lea. O le mea ese le matu le maalia fo'i o lea tūlanga. O se taimi mua lava lea. O se taimi mua lava le tal faso pito ia kailo iai. Ua lafo mai se ta avale mai Samoa. E sawa ngai New Zealand. O te le mai loa iai pena iai se ibanga nā po iai ni midi o ngea. E o ninga ni ka vale sili o ngatai lalo la. E mwhainga ave Samoa a o whainga mga koe fu. A mai fafo i la tau lawa i la tau whaitadia. A ngā i New Zealand Australia po nei fo i Amerika. A le mena e maa o whai. Pa sapoina mai le ata ma laisene. Ia ele manino lei mai a sapoina le ata o stikasi o le registration. O i Samoa, mai mai foi le nganga o le whapea. O le tūlanga lea lo iai lea ata. Pe ai se alava. O na po ina foi leo le ata. O le ka avale le na masalo mia e tangata na wha na manu ai si alo lea. E uina ese ia lango ka vale ia ai tusa le fausanga. Ia wasi me whaingo whila wale suyo lea. O le wali la tomu tu langa mwhapena. O te pese atu pēr ia le tō po le suyo le lango le suyo na. A whaila o aporta wale mo na tino la iai me mwhapena. E o aku lawa FBI ma le chemical le ka o le lumino sau ali ta vale. E maua lava le blood stain po le totolo pisia ai ia se o ngā se aporta vale po se vaengo le tino ta vale o lo pipi ia e lem whaina vai sea tele tau whaita ngā te su whamamama fulu le se mea whapea i le Clorox apple chlorophyll ia ale o kwa mo kingo le susu nga FBI ia e lema fai fo e chlorophyll po le Clorox ona fu seina le blood stain pa o mouse ia io e lema fai ta tomato na va ai a uma spray ia le chemical lumino ile pongsa e longo fia lava le clone mai o le blood stain po toto pisia i le pe lang logo moanga pe akau lang moanga me baka foile ia o me lama no ta o ina ta itala to mai po se tasio wolo o ia foina i tono de malo i na linga a fapito ia tu langa fa pe o nisio o afoio sesio o tala si o tatu atunu tu langa fa masinonga lo te wina nei te maalie fo le alunga fo yo nei mea pena uta no to le taimi mo uli i le whainga tā ma le whaafitau i numero tasi lava o ata to fa masinonga ona o le conflict of interest of the COI po le po le tūlanga e whawhainga tāi o na milo e se whai unga tonu e taunu whetskaka
ono tūlanga o whai ap, so tanga whale ainga, so tanga whale wo, so tanga wha masalinga, so tanga wha ekalesia, o uma tūlanga wha pēnei. Pei ona muli mawina le keisi lea sa, o le keisi o te kei lea sa ai atu nei, i le fionga le pamsino ia kalasa. Ua fo i ua tele ia o le tūla tō lena manu malo, ma toa fia ma tau tonuina ia whai uma a kalasa. Ia, ai o le tū lena na malolo, ia ukako whaalongo i whamkalanga wa peila tō o i lunga ako o sesi whamasino sini. Na ino whamasino sini, ale o the Supreme Court ale o por the Court of Appeal o le Court of Appeal le Court mawalunga lava nai Samoa e le tūlanga lea ai ia te au ia lātou i o le whamasinonga lava marona mai unga po lea le eisa tātou me mawhai si wanga nā lava o ia fo ia wala fo i whatu la fono e mwhai ia te whai a sesi la sanga fo ina ia to like the Court of Appeal. Ona ova pe atu la ia tātou uma lava le tātou naunga lea ina ia kako mau ia se tasi o le whai ongo le nei lea watu lea talu mai o na tu lai mai le fast e pu lea le malo ia tātou o ia tūlanga fo ngase malo na tupu ai. O lea lau to whafowina fo i ma vea ai da fionga. Na lau lia ma lea toa. Leo tea Fosi Smith ma pale bia o le malo. O tūlanga la lea lo iai. Le si tuo inga te leo ke whaalongo na sa tau tala i fo se tasi fo i o tai o le tua mai. Ia i whala ia, ngau ko o whakau le ia ka ngaka i se lau lima sputa la fo i leo tupel na so soanita. O le mea tau na tātou mamla mai. Na umaras whamisinonga ia September tau sanga o mawea ma mana malo o ai le fast. O se lau lima sputa la lea, le whako au. O se whai unga whatope whai muli atu nei i le amatanga mai le tau sanga nei. Le fionga palmia malana kapenet pe foi le isitain pe tata na falongo ese la vole fainga o le falo fa ka wa ia paro ai mo le vono to mo lolo ai le io mai le kai mi fai uma mas la ngona ia Vatul nei se le ni tu fa so sonia i yalo fana wala tunu ya la to o tele me tato tsao ina mai sio tato tunu uma tu lang fa fan tu la fon le sila me muli lava le o te mana tua nei o se tasio faciale na ave ona o le sunga ya la vera lio fa malama ngale te ono maswaf lea sa whapea ona po terminate mai kongo o department na leo ina o mai lako tribunal lea na ave whasea se tasi fo io o le tū o ngā im whapea mai whawhewhenga ko e wako e la kōrika ngaka o is a grin no lao o umana ona ia le fai unga ale tribunal leo o ia o ska kanga sala o ia o solitu la fon fa fenko e vaku ko ono ma fau la ia i la fo inga ruenga fa malo sa ia wala wina o fai ma non-commissioned officer in charge le mako security force detachment i tono Chris Renowing o tangata mawalunga to e te o kapiteni o na solo le moa ma o le wa inga o le nei o le mako detachment pe tu so ma le ono sfulu malingi ia ma ua ia ma le si foi staff NCO
is our armor. Por tangata whare whawhengai ma li tausia o me teo ia ma to o penga ma fixinga ma tūlanga o whapena. Ele a kolo so lua masinga ina ai a makanga ai luatu le whatau nunga o la luako le mako commander ma le sergeant major e whaile sa i di lingo wa iai le kangi wa awe kangaka se tasi o malingi sai le detachment lea i kongu o le lato senator kongu i skeke o haya i le fea ma le mea walai o na tuli o iai whafo ma le malingi ko ia sa le inoa o se mea sa te i lawan o watu le telefoni sa o tau whaile susua po la mena tu o le mea a muri o mako nga sa solo ka maiki a te o whata maiti nei tau li nei malingi o pei fone leo ia tau ia if we go to war these are some of my favorite to rely on kasi sa king lua corporals ma le lance corporal kasi a le ngata oni malingi ese de because kasi Mexico kasi me o ko o ia palan ia o tangata ata mai te le tūlanga o le tau le tinga ina oe e whai se le training for le ngat pa wamre kuinga ako then I go and observe ai whatau nuku lava le wali i nema ai na ua mata na whaalonga le wali ia ua la sau le investigation o kungo le siaso weekend ti ua whakari di koyo o mai ta awanga oe ka whawhau lunga Athens o akulo lunga Athens whae lako kong ia ka ape i doa ia le o se kalanga mo se sitai milisu e ngola wali ia a le mela na tup o se tasi la o li ila ia no se ina i whapupu whamtalanga sa ina ua mawal whai unga ma ua dishonorable discharge malinkoa o ngā anurola i whaf malinkoa o ngā anurola ia e alala le state Ohio o whaile kusi langa senator ia whailo mal investigation is going investigation la ia ka o congressional investigation ia te au that's my second congressional investigation o involve ia o na whailo lai a velo le whamasinongo ole sketch alu nunga le federal alu Supreme Court la mena mo sa to tongi le malinkoa pe ko pe 5 miliona ngai ko mai kiki dia malana I refuse na wal malinkoa e ave ele honorable discharge so ele kel malinkoa pe la fiel ko pe pa le mafai o ma kuinga ku el malinkoa le honorable discharge o le honorable discharge no winga tau mai ai o lautau tua ma lautau tonga sa fai tono le malo ua tamlia i le anganga sinima o lunga le whaftai o le malo a to le United States of America ma o lau ticket na isi o se ngā luenga ki anwa i e whaani ai I'm an honorable discharge veteran ai a lakula pe dishonorable no winga ngai doio la ia Maka, that's one black mark over there. He knows what I'm like. I say, Allah, there's a file court martial. Ale medicate. Or fasala ile and then discharge. Sa file pupul tosul waso. Algo inola ia, la kulola ia, file a case there. Algo aka Supreme Court. Umamai. Ma loa ina ia la to say malana ia famtalang fai. Whapenan solo yes umo lava ia tūlanga whoio. Sa sala i oia malinko no inga. O la winga la whaamtalang. Kampea la nga aile. Tribunal is for the police department only. Mo leo lava na to. But don't forget that under the police department there is what we call the law of the land. No inga. E iai lawan wha masingo le court
le jury system ale malo ma le lau ele e mawalunga atu o lea i lo le nai lo le tribunal les leo no inga a fa pe ke fa longo ko ese sel me le la le tu mai lava noi o ile tu la fono o lau ele o le fa masinonga lau ele e ke alu e ave ila utangi lea la na fa pe o na fa mai na mai ai le uso le ya lio na vea lea walai lea wa toe wa toe vala audia o ia ele le o lo fai name as acting commissioner of department e toe fa fai nga wenga o ia a wa kilia mai e lea isa nga salanga fai ei lunga o lea tua inga o se mta upula na o te tuina ia kako kalmoa fai mai ko comment. Please love, like, share, and subscribe to Tato po Kalama. Ina e whaoa uina i pēr. Ia, ele nei fo'i weekend. Lau tui natu sina update, like titi mo. Pu'u lava lea mole kouai. I Iran, matau i fo'i te muli sa tarnoai, wa watu wa poloka nei Amerika le fai blockade ile vai nu le ho mus ho mas le ala wa fai nei I ma te mi nei por te muli le sa fa loi I va se fulu wa va na toi fa fo ile me na o mai ai ma ka ri fo a fo le va sa mai ko support Iran e alwa ai fa fo ko fa fo ai ko Iran whaape o se vai sau mai whatever coastal area of the ocean e sau wai e alonga Iran ko loka toi whaafo I mena sau wai a whaape iei ni tūlanga foi lea ona ole iai ole vai ngā au Amerika I le vai ngā special forces or the Navy SEALs or Delta Force the Ranger or the Marine Raiders, e oi kongu e inspect a korva tu sai ma ia mautino lei. Wa alo e fatanga ina ni va. La to te oi ave ni tu lango me ai. O ni tu lango o baila alfa fo mai, tu lango fa pena so soni tanga talo tele. Ma ia mautino lei o le mena e alwa ia le uka le alfa ale. O le mena leo no ia. Na wai nisi o whamtalanga ma nisi fo I maisi o nisi o tautalanga mai le malo sainga. And one of them said this, do not meddle with our affairs with Iran. Before I le whaali mai lako maso na sauri o lako tanka ke le ngā sau i le lua lako tanka na ke le suau. Ia e le sao, na paulawa le kala le a fo ia le. Ale United States Navy commander lo fa foina le mea ale foina ale ko li liu van ben sa wai o le a o se si kula no inga ya o le a ko fai melenga fai Venezuela ale liu lo va o mulo ya o mal time nei la ua lo fa pena le la no fo nei saina ma ai mai la to no we ai dei Ole onga ele atunu o so ifo fasala vei wa awanga ia sainga ale atunu le ole member o le NATO wa ko le foi la mele le fia ia President Trump ile NATO onga ole o kanaka ngaka o members NATO I musu with fa alu kupe build up a lack of defense wa onga kupu se ka wala ko malusia masainga ole e ako Amerika mamawa o kui o kau se swangi ala to wa ole ko le Spain o mena we wa alu la ko presidente por pale bia o Spain iko isainga faiela ngala o tatao ya sainga o si kialong kulanga fa leadership iko fainga malo ina ia multai umatu ia le tele o malo ia lo lango ina la to mata mo fai ina yes ava esele currency maka le for the currency America le kala
lea o lo follow mai le la langi na lo le vaenga o le money reserve ya wari o fai elang whamtalanga le ya wari pe kau fiki sainga fo i lele matau fai ni la to la mata o no also ai alu Trump sau mal peleskenge o Indonesia fai le fea ngainga mataulia foi o Indonesia ma sainga even Malaysia o Filipainga e feta wa i lava i ngole o ngā sami lea kau ai sainga sainga pulling them pule fa malosi ia la tau mo tulang fa pena alu loy ya President Trump malanga vaenga fai le feutanga inga ma fai fa wonga la lea ma Indonesia so se kaimi e la vea pe o se fai ai Indonesia so se te ngola langi nan fai the United States of America will come to its aid or the Asosoni America will puyo Indonesia o le mea mali ai balu se fulu le iwa se fulu pasene o le trading routes a sainga it goes through the Strait la Kau or the Strait of Malacca or the Malacca Strait in Indonesia ska mai va lavanga o kunga o alu kasi uma iai va ai le tunga ai sa ono laka foi le kau le o mau lalo ka bino mai lalo ia felikam tu pena le ala o ne o le longa e sainga po fer me la fiki ia le ala o lono winga Venezuela o le Amerika ya Venezuela o le late fai ngā mālo Amerika le fai ngā o Amerika ma Venezuela le o 80% o le suau o Venezuela le whakau Amerika le o foi o ka bloka Amerika le Strait of Hormuz por vai le Hormuz le sa wele 2% o suau o le aku Europa ko masaina ia le fo poloka e Amerika ne la wono fo ia taimi nei wa alu la vai longa le kau o tensingi tonu o saina wa mata foi ona fatu yes tangata o le mela na lo tupu nei ile taimi nei ile mea lo ia i nei ia mako kama le mulanga lau lang sama le President of America or President Trump. Ia te au. Tu sai foi mo fam talanga foi ia isi kai kukusa mato manato. Everything he did, mea malava ia o lo tautala mai ai Trump, ma fai ia ona ngā ruenga matulang whapena. So far, he's been a winner and he's been right. Manu malo ia na tama whainga umais mea malava ia na te whai. Le ngata foi lea. O le ilos tangata ka pōsoro aku foi lele whakawhara ia mtulanga mwhapena. O mea na o lo tupu nei wa kitong foi Amerika la ko i le lisi vaenga paki le whainga modernized America, the Democrat. Le ai lava se me kasi. O lango ina nei tangata. Le ngai paki I meia lo whaia Trump. The problem is, so se mea whaia Trump, umai whang, is to accomplish my sao Trump, President Trump, my administration, le wana ia lo whaia nei. O le si mea lo o tupu I Iran, wa maka, ona tu lai mai lau so te, mata ona whaia ala tō ngai o inga whaalino lino. Ma ua, iai tūlanga ua whasio tia ai, po whatama ia, po ua. Ia nisio va, tai o vai ngā au, ale IRGC, Iran Republic
corporation yai le District 18 le Kawal Passage number 5 o le commander nga Mohammed Shimo Masai Maya Shimo Hamodian Mohammed Shimodian o tai lea o le si wing lea le ale Republic Guard Iran na whatangata waleina e ni tangata e whai lako mask o se whaia te whasiotia fo i lisi te o wha fo i tai i isi fo i vaenga isi procedure o le ingo wha Iranian nga o vaenga i pe like cells ia po groups po nga le waifa mai e 5 lava ia procedure whapikoa i Iran Republican Guard lea la wo fasiotia nei tai o isi procedure e tobe pef e kom ia roinga wa makang kau ka apea tele o isi mele o tupune o mata ona ia wala lau fa openga ina i tangata lau telo le tru le milion o tangata o fasana tau lava la tau ia i le IRGC o le tūlanga nā leo lo iei nei. I le taimi nei, lea ua tuina mai a Trump, ua kao sao mai lava po oi lau o taitai le IRGC vai kaiminge. Ua matau ni fo kelo i la kou maani ua wasiotia. Ua mana o mia lava pave lava se fata noanga bose ingo le lei o le tau na ia mo aisea wa foi le poloka lava tu langa wa o le ivas full pasene o tamao a inga o Iran sa maua le ilunga o fetaua inga o le sami o vaaya ko la umasrao vaaya batu ele o loi tonu mea tau whale mai tu lang whapea o lea o le aise mea koe sau training ni o le mera nei o le fisifulu i le valus full pasene o le lako income so swani i le malo i tangata o nunga lava i o mea wheta o inga i o soau ma o loa e whai du mo ai o tu langa la na wo ia le la o tu sa me nei le la o tu go mai o te le o go vai ni ta ya o mo la sei umo a fe la le ele mo se venue ele io lo foi le aso mo le taimi e fai se fatal no a le tala le a Trump na fai a le iai o ia ale ta unga wina mai o lo o malanga o ia il whatanoanga lea, knowing. E le o se whatanoanga mo se iunga le lei. La o tala noa lava sa o lava le peskingi Amerika. Po ai lava o whaidei matai o le IRGC. Ioe mai I demand si wako aku e Amerika. Pai mai a Iran ko fea lava le me o le asaingia ia le mea nei. Ia le whenga lea. O le alu sao a iei o ia sain. A wā makauria foi le si whatanoanga le muli negotiation le na le whai Pakistan. E o ako malako list of demands and part of that list of demands mua ava ese matfua va Amerika mai o ngā sabi o ai foi o le ka o le Indian Ocean lua ia ko kongi mai Amerika me o whaale ngaina le taua
Lo ngai whapea, le na waku ngi whae ai waku mope o kanga ka lai malo, and my kaulia foi, their whole armed forces, their navy, their army, their whatever they can use for defense, they're all being depleted. Wale ai sama, o le mea na leo lo ia nei, pa moi moi le vai asu fou lo ilumana i nei, wa iai se tutu unga le lei, ma wa amata ai ona feo loro mai le alu laro ka soau. O le taimi nei i Hormuz, o la lava whaakanga wa ala tau mai soau mai lunga i Kuwait, o Saudi Arabia, o mai o fea lava le mea o lo i soau mai lunga i ngā e o mai through le strait le Hormuz e le vaenga e le blockade Amerika. Se vai alu whape alu ngā support oi foi o Iran le ia ma le island for the cards le pe me ivo super sen o latu so a o alu na tufa mai le fafa o po loka ato e le se me o mo ma le se lau fasful 1 miliona ta lara e moa Iran leso down to zero, zip, none. Le se me o mo le walu ngela alu kolva yaso Ngova yaso, le ai se tupe tasio, se senge kasi o moa Iran taimi. Mata mai sainga, o le ala vale i unga ea o iai, pawane a sainga, ia moho sele kuso au. Sola ia Lucia ia sa silio na latu langolo ngoina fo ia, packinga ia Iran, o ngofo mai o wa alaya. Na eva makikeva solongo la kou vai i le whetau ma Ukraine. O le tato tanoanga na ne yaso, tau ino whape atu manuia le weekend, tau whainga o le whalisa. A kako whamimi ea i le vaiaso atoa, kako ulufia le whalitalo le li lon sapati. Ia po, io nel sapati fo ia le itu le, i lato le, awai le asofitu le ia tamu si o ia I maini mafofongo le ma tu fale nganga so swani ai foi tam faingo tato wainga o nu mala fang ia ma fa tongo lo tato ia ai tau no fa pe atu ia manuia fa uma vai aso fa manuia le tu ia to this is Ene Orto, the host of the Island and Iron, a veteran state. Tofa, Soifua, Semper Fidelis, Emanuia.